li dana jgħid intervista ħafna nies li kienu mejtin clinically dead li ġew lura l-ħajja resuscitawhom u dawn kellhom esperjenzi simili fejn għaddu minn ġo tunnel u mbagħad jaraw lilhom infushom fuq is-sodda, eċetera, eċetera. Għandek il-combination ta' astral body, astral travel, eċetera, eċetera, ġifieri. Ovvjament ħafna xjenzjati dana għawir l-argument, bata minnom hija Susan Blackmore, l-psikologa Susan Blackmore, fejn it-teorija ta' ħajja li dik hija xi ħaġa li hija because of lack of oxygen, għax inti tkun mejjed meta tkun brain dead, meta tkun clinical dead ma tkunx mejjed. U pruvaw testijiet fejn ipoġġu pereżempju gwardarobbo li hija nejdu gwardarobba jsekun locker, whatever, u tpoġġi xi kidba fuq li jekk veru da jitla u jara l-affarijiet minn fuq jista' jara dik. Imma